Ke nna ntate-Remaketse Mothebe. Ho iphedisa wa ka ke motho a ithekisetsang mazimba le metoho. Ho ile ho fihla batho ba Vodacom. Mme batho ba Vodacom ba ne ba re kgothaletsa hore re amohele tjhelete ka M-Pesa hobane ke mokgwa wa ho fokotsa taba tsa tla tjhiswa ke letsatsi kapa ho nelwa ke pula. Re ne le la batla ho hana le bona ka ke ntho e tlo re senyetsa mekholo wa rona. Fela ke dira letsatsi re la fumana le molemo hobane ba ile bana ba tswela pele ho hlalosetswa na e molemo haholo ebile tjhelete ya lona ha ena mokgwa o ka fokotswang ka teng hobane ho na le ho fokotswa ho na le tjhelete e twatsela ka hodimo mekholo wa lona. Mme ho fetse ho bile jwalo. Nna ke bona e le ntho ya bohlokwa haholo hobane ha ke sa touta ka hore na ebe ke tlo tjhiswa ke letsatsi kapa ke tlo nena ke pula kapa ka nako nngwe ke tlo tsamaya ke botsa batho hela hana date yana ho dire neng wa amohela. Ha ke sa e botsa ntho eno hobane sentse ke bona fela tjhelete e kene fela. Tjhelete ya penshene ke sebetsa ho reka dijo le motlakase le ho patala metsi. Ke bona mosebetsi o ke sebetsa ho ja le ho patala metsi. Ye nngwe ke kgone ho reka ha ke shota ka mona ke ntho tsena di ke rekisa bophelo bo kgone ho ya pele. Vodacom Pesa, changing lives.